nje Kigali ndafise indirimbo kandi nzokorana na Nina umwe yari muri Shali na Nina no rw'inzoka nimba yitwa Cobra Esposande urukweto ubundi bagwita obrigado urugogo ruragwara imbere yuko ndagwambara cyangwa ndarutembereza ndabanza kwanza kuko aha namaze kurutera umuti wago asigaye ugu rero kugira ngo ndagwambare rumfate neza ari umuti wawo kandi uru rero umuti wawo ni serumu bayitera muri serumu ntago bishoboka ni serumu y'ibi birato kuko kiragwara imbere yuko ndacambara banza gitera bazanye serumu ndakurahe no umuti wawo bacurutera nga uyu ni umuti ugira ndacoze cyangwa ndacambare neza gitembere urimo kugenda ruhinduka ucambaye kugira kiba nka smack rero kugira ngo kibe kimere neza ukigendere umuti wawe bawutera mu serumu kuko ucivye nigishobora nushaho ugiterura iri kore umaze kumenya yuko Imana ari iremo umuntu ikaba ari mwihamagarira nta kintu ushobora gukora kirenze atari kumusabira yagiye ashike n'amahoro yarafise kanseri ya foie nari ndabizi before ariko ingene yihuse niyo yari yantangaje ingene yihuse iyo ndwara aracyari umugore mu mutima no mu bitekerezo no muri esprit yanje ariko urumva nakunono yambara kandi umuntu adahari nahise ndayikuramo ntegereje ubundi azoyinyambika ndashaka kuzana inkwano nta kibazo woza n'umuriyoni w'imibu ugenda kundi inyama z'imibu zokeje kandi Natasha ari muri babakobwa muri East Africa avyifatamo neza ko dusubirana kandi afise umuntu nta kibazo kuza none adace ko ataci ugwanko Yo, what up my people, BigTowners? Ndacheka ko mumeze neza cyane kandi murimo kurikirana BigTown TV. I go by the name Bakti. Yo. Ndacheka ko mumeze neza cyane. Kandi shaka kubabwira uyu munsi. Naje hano guhura n'umujyamo umwe nago sinzi nago iri gitumo tumaze kuvugara. Abantu baba bakumbuye gitumo. Bakunda ko ndimo kubabwira one more time. Peace to yourself my people. Icyo mugomba gukora akakanya no gukanda subscribe kuri BigTown TV numara gukanda subscribe kuri BigTown TV na urabizi igikurikiraho gahunda zose ziragenda fresh kabisa. Uyu munsi naje kuri hoteli iyi ngini hoteli imwe hano mu mujyi hoteli nziza gahunda zimeze fresh icyanzanye hano no gufata wa mu brother wacu witwa uyu mujyama muramuzi yavuye Burundi aje muri Amerika ageze muri Amerika kwita imyaka abona ibyangombwa aragaruka mu Rwanda i Burundi n'ahandi henshi ibyo yakoreye ni fresh cyane mu kugaruka yesa asubira hariya mu kugaruka noneho yesa atwara umugore ariko umugore Imana yaramutwaje bundi yapfushije umugore wabishize Nziza Desire muramuzi yo nakundi no mu brother wa uyu mujema wacu witwa nde Dr. Claudena muramuzi angao so tukaba tugiye kure kubonana na Nziza Desire maze gahunda zaza kugenda fresh kuba arimo kurikirana BigTown TV reka tugende tumugereho tuvugane gahunda zigende fresh murabizi nago tujye dutinda this is BigTown TV ariko imbere ya byose remember to gukanda subscribe maze gahunda uraza gukurikirana fresh kabisa ibintu byose bimeze neza cyane already Nziza Desire kumubona hariya hejuru hariya yes deka musange tuze kuvugana byinshi cyane ni kuri BigTown TV let's go my people Nziza Desire nguriya oyo brother VP murimo kumubona nguyu arimo kumanuka ari kuri telefone Nziza Desire yes ndamutegereza hano maze kumbona ariko abatuye muri hoteli nziza mjango murimo kubibona namwe murimo kurikirana BigTown TV
abantu b'i Burundi baba bakumbuye Nziza Desire nguyu hano yaje ari mu Rwanda, abantu bo mu Rwanda bakumbuye Nziza Desire nguyu hano yahageze. Desire yes baba aracyari kuri phone. Vivi bro. Bakti. Mambo vipi? Niaje? Safi sana ndugu yangu. Long time my friend. Long time ndugu yangu. Yeah. Karibu sana Kigali. Bana na mimi nashukuru sana kuona mmenikaribisha. Kigali si unajua ni nyumbani. Waliambia ulikuwa Tanzania. Nimefika jana, natokea Dar es Salaam, nilikuwa mambo ya video na vingine lakini nilikuwa kitu cha 1 week niko kule. Iyo 1 week muri Tanzania byari bimeze gute? Byari bimeze neza kuko video bazoyibona. Video y'indirimbo yitwa uyu munsi. Nayikoranye n'umuhinyanyuzi akomeye cyane muri Tanzania. Bamwita Black Panther. Black Tiger, afite amazina menshi. Kandi nari nkene no kubona East Africa. Sasa kwa hivyo nakuja nje Kigali. Ndafise indirimbo kandi nzokorana na Nina umwe yari muri Shalina Nina. Ni remix. Sasa iyo remix yabari danje kweli. Mwese muri igikara. Umva video twese tuzo umwazo bari umwarabu ubundi umucotara. Wow. Izabiri ryoshe. Ikiza cyaso twenga neza, duseka neza, je nawe urumva bizoca bimera. Bas kamera yawe nuzi ko tuca tubinzobe. Kabisa. Ni sana. Hanyuma after that nzoca itariki 30 nzoca nsubira Burundi. Nawe ari indirimbo zokora no yitwa Daboje. Ni video. Bose na video. Amaudio yarakozwe. Byose byarakozwe. Sasa muri Amerika rero bimeze gute papa? Amerika bimeze neza kandi ndasuhuje kandi ndaramutsa abantu bari muri Texas cyane muri Dallas. Ndashuje abagenzi aba grand frère bari hariya. Urumva nani bitu bingine sinayuwa tu. Sasa harya uhama imereza ibanga ryo kuza muri Afrika buri inyuma y'amezi 2 cyangwa 3. Nani mfise ya dream. Nani mfise dream kuva ndi umwana muto yuko one day nzatembera isi. Kandi narabisaba Imana kuva kera ko je n'umuntu nkunda gutembera. Kandi urumva icanje muri Amerika hari kurondera ivyo byangombwa nyene. Kuko numva yuko one day nzoronka ikintu kintembereza isi. Urumva Amerika no mu 8 ariko burameza ne muzoza mumbona. Ubona kanye se ko gushaka amafaranga kwere ayo meza ngahe? Amafaranga Imana ni yatanga. Kandi ubushobozi Nziza urumukire. Ndashimira Imana. Urumukire. Duke ndonka tunuma nduhuka gato mu mutwe. Kandi akini ndimo kubona telefone ya Danjana ma inago isanzwe. Rero kwibora. Ndacheka ko ari Samsung. Ni Samsung News gisohoka ni bayita 21 extra. 21 extra. Ariko muri Afrika ntago ziraje. Sinzi ari abazifise ndibaza. Ariko ndakishura buri kwezi. Buri kwezi. Irahenze cyane. Irahenze. Ndayibona. Ndakishura buri kwezi ya. Ingi namije. Urumva bene ubu ukubona ingene umuntu ari classe kandi nkunda ubuntu bwiza. Mbashaka n'inshuti zanje ziri muri Afrika, Burundi, Rwanda. Mbese akarere kacu East Africa mfotoye n'agafoto nako gatoka neza nesta. Bro kwanza pole sana dushake hano kwicara. Pole sana. Yakazuba nari nkumbu yakazuba kiwacu. Akazuba kiwacu kimwe na Texas. Akazuba ka Texas kamena umutwe ariko akagatera fresh. Ariko ndishimye cyane kukubona. Naje ndishimye Bakti. Murabona ivyo mukora turabikurikirana kandi biraturyohera. Nuko gusa mwe sinzi ingene mumenya ko naje. Sinzi. Nje amakuru mbanyafite. Bana Nziza. Dar es Salaam byari bimeze gute ko bambwiye ngo Dar es Salaam Nziza ngo yakoze ibikorwa bikomeye ariko nago byigeze bigaragara. Narabinyegeje nashatse abantu sorte ya surprise kuko uyo muntu akora direct akora video n'umuntu azwi cyane kandi ibikorwa byiwe nashatse ko nanje ndabijamo. Ariko Dar es Salaam nasanze ari umujyi w'abantu bari busy. Abantu bari busy nka New York nka Dallas urumva. Nabonye n'umujyi uri busy cyane abantu bawo nibicara. Kandi byaranshimishije kubona Afrika yacu hari ibihugu bimwe
biticara bikora ese for example uvuye nko muri Amerika ukavuga ngo ngiye kuba muri Afrika ni cyo gihugu wahitamo East Africa ariko cyane cyane Burundi no mu Rwanda nyumbani asante sana yes na gutegura ahantu heza ho kwicara yes Nziza by the way wambaye neza bana smart cyane fata neza microphone new microphone urakoze cyane urabizi jeans ya white Inkweto sinzi ko ariko urukweto turaza kurugarukaho ndashaka gutangira hejuru reka nicare hano nicare hano urebe neza kwanza urabizi uri smart cyane Nziza urabizi ndi mu bantu muri Afrika baba artiste vraiment ndavyimva mu bantu 10 baba artiste bazi kwambara ndibaza ndimo noneho reka tubanze kwanza nje ndabanza mu ntoki ibintu wambaye mu ntoki zose banza bidusobanura ibintu byose wambaye mu ntoki no mu ntoki cyambere nambaye ibendera ry'u Burundi igihugu cyanje nkunda ndabona no kumeta yingiyo icya kabiri urabona idarapo y'u Burundi idarapo y'u Rwanda idarapo y'Abanyamerika kuvuga hose mfise ubwene bw'igihugu Rwanda Burundi America hanyuma nkacangira rero na East Africa nkunda East Africa mfise Tanzania nkagira Uganda nkagira Kenya urumva nivyo Tanzania Uganda Kenya Burundi Rwanda America okay ko passport dukoresha ni East Africa ninjira mu bihugu byose bya East Africa ata visa hanyuma nkacangira n'ubundi bwene gihugu bwa Amerika rero mu ntoki nago turabirangiza mu ntoki naho bari ni isanzwe gusa ni isanzwe ku bantu kuri jewe ifise agaciro mu mutima wanje ni meta gusa isanzwe ne gushariza amaboko nubona iyo meta se ni ya mariage kuko ya kirwa rundi rwa nayashize ko ya mariage murabizi narayikuye ko hanyuma shiramo yindi nyene y'ubuhanzi marineti nayo umubiri nayo umubiri akaba yitwa La Mañana ngo La Mañana in Spanish La Mañana okay ese Nziza ikintu cyambere nashaka kubaza imyenda yawe cyangwa imyambarire yawe uyikura hehe ibari order yanje yawe ibari order yanje nizihe nganda ukunda gukorana nazo no izo nganda nazo nokubwira kubera iki nanjye ndashaka kwambara nkawe nazo nokubwira kuko izi nganda kugira zigushikire bisaba ibintu byinshi kuko zirahenze mugani zirazimvye mu Kirundi ariko nta kibazo nzakubwira aho ndazikura shaka kubivugira ngaha okay yes mu byukuri urasa neza cyane iyo karuvati iyo shati iyo reka twimukira ngaho oya ndi ampere de la sape umwami w'abami de la sape ufite amakota ngahe kuko kenshi nabwiye abantu ararenga 300 amakoti muzozo mbona si uzobona ngarusa kuko nshitse ni wacu i Burundi Rwanda ari abagenzi ndaziha so ayo wambaye mu Rwanda ugeze i Burundi nago yambara na wenda yambara ariko sindayagarukana inyuma nago yasubirana muri Amerika ugiye kugenda urayatanga ko abahenze cyane oya nawe urumva je n'umuntu nkunda abandi nicyo gituma umenga banyise Nziza murashaka aya abantu batubesha kera bavuye nko mu Birigi bavuye nka France gutyo ariko nababwiye umunsi umwe nzaba happiness ya danje ndifuza kureba umukandara wambaye nambaye ndabona ari arimo shining Gucci ni Gucci ni Gucci ni Gucci urumva jewe urumva nambaye gutya kuvuga ngo nuko jewe ngo mba nshaka kubegwa
nomba nshaka kwerekana surtout abari hanze yuko na cyane cyane ayandi makommunity y'abanyafrika cyangwa abazungu ko East Africa cyane cyane mu Burundi no mu Rwanda turi abantu tuzi kwifata neza urumva naho abantu mura ndabasonera kandi abantu nubaha n'abakongomani kuko n'abantu bambara neza surtout RDC ariko nk'ibindi bihugu vya Afrika turashobora guhiganwa bien so abakongomani nibo wemera mu myamba nibo kuko narabakuriyemo nibo benshi banyigishije ndi umwana nabona uko bambara nifuza nanje ko noba wa mu artiste kandi nakuze nkunda indirimbo z'abanyamerika muzorabe n'ama video ya kera y'abahanzi b'abanyamerika n'abantu bakunda kwambara ba PDD barakeri umva nakuze ndi muri iyo mood yo kwambara neza bica biurana nanje indoto zanje ndibuka ariyo grand frère ndamuramukije cyane ndibaza ariko arandeba ariyo grand frère yitwa Mureke baba muri Dallas grand frère wanje niwe yambwira ubu usigaye waramenye mezire zawe zikote n'ipantaro no kera twambara ibintu bashonesha ariko ndamushimira cyane grand frère ariyo witwa Bogar n'aba grand sapeur ariyo bitwa ba RF Jordan ariyo bitwa Banoa ariyo ba Kevin Manuvo ariyo ba Adolphe urumva n'abantu urumva ndababonye mbanzi yuko nawo twohura ndavuga abantu tuteza kubego sasa Nziza Desire niye kureri imyenda ukunda kwambara oya je kurere nkunda kurere yose iri clear kuko urabona ndumukara nza kurondera akantu kaba kari clear no mwijoro gutya imodoka nawe itombona yobona umwenda ariko ndi clear kuko urabona ko nsa neza kubera amazi ashushe kuko hariya nuko amazi ashushe buri gihe kandi nk'abafise n'udusabuni tuba dusukuwe ariko urumva ariko nabona ko mukara waheze usigaye usa nk'umu metisse ba ni metisse neza kera bahora bantazira ngo arabo ariko ni sawa nta kintu kindyohera kuzi wacu uri chic urumva wambaye neza ko ariho benshi je ndibuka ariho benshi bava nko muri za Canada zahe iburayi gutyo nkababaza kwere mu Burayi kabona uko bimereye uko biyambare ndavuga no je musi nzotayi wacu ifuke abi wacu banezego abo umuntu bakavuga kweri nivyo okay reka tumanuke noneho wambaye jeans ya white irasa neza ariko munsi yaho gatoya ndimo kubona urukweto ntabwo rusanzwe ubushize tuzaniye inkweto yitwaga Porto Vigo mbere yaho uri watuzaniye indi yitwaga Sacramento yala ndazibuka cyane Porto Vigo yari inkweto idasanzwe no Sacramento yari inkweto idasanzwe Porto Vigo niyo nkweto nigeze mbona ku isi iterwa urushinge ngo rwo kwirinda corona covid yari ifise ingwara no ingwara yayo yitwa Karina nagwo ari corona no yo zozo zigwara epidemie to Karina ziriya nkweto ziva mu kihe gihugu zijya sinokubwira urumva ushaka kunyiba no niziva mu Butaliyano ziva muri Amerika nyine ziva muri Amerika Latine Amerika Latine urumva sinokubwira ziba ari order yanje bari order bari order yanje sasa urunguru wazanye ko rudasanzwe urukweto wazanye ko rudasanzwe uru rukweto njewe ndimo kubona ko rufite goldi izahabu rufite nimba ari uruhu rw'intare nimba ari rw'impyisi nimba ari rw'inzoka nimba ari Cobra Esposande ahanga wangurishije uru rukweto ubundi bagwita obrigado kandi
urugogo ruragwara imbere yuko ndagwambara cyangwa ndarutembereza ndabanza kwanza kuko aha namaze kurutera umuti wago no aha kuri agoshe waruteye umuti wago asigaye ugu rero kugira ngo ndagwambare rumfate neza ari umuti wawo ariko rurasa neza ndakurahiye kandi uru rero umuti wawo ni serumu bayitera muri serumu ntago bishoboka ubushize waruteye urushinge hano abantu baravuga ngo inje narabyemeye reka banzanire umuti wago serumu serumu yo mu bitaro ya indi kwa muganga ni serumu y'ibi birato kuko kiragwara imbere yuko ndacambara banza kwitera bazanye serumu ndakurahiye serumu yako ari umuti wawe uri ndani kwegereze neza serumu yawe hano witwereke wabonye aho urumva rero ndiko ndarutera uri gufungura serumu y'inkweto y'urukweto ntago bishoboka ni umuti wawe sorry bana yatangiye no kumeneka wallahi murimo kubona serumu maze ari kwiye reba banza utwereke ngaho serumu iri kumeneka ni bya seri ni umuti wawo bacurutera ngaho carugoma gutyo aho umuti wa nubwa mbere mu buzima twabonye inkweto batera serumu ese ndizizireze kubera iki urimo kwitera serumu inkweto uyu ni umuti ugira ndacoze cyangwa ndacambare neza gitembere kuko ubundi ntagiteye umuti wawe ngomba kukwegera hano abantu murimo kurikirana BigTown TV mugira ngo ni imikino singiye serumu urukweto baruteye serumu ikora nubona none se reka guzobuke ni umuti wawe imagine 5 minutes uzoba kwamaze none ngene gutanguye gusa urimo kugenda ruhinduka ntago rusanzwe mu byukuri murimo kubibona urumva artiste ndugu yangu ni hatari ni hatari 5 minutes serumu ku rukweto wari umuti wawe indani ntago bishoboka umva ruguma gutyo gira iminota nk'itanu hanyuma reka noneho ni hatari nubwa mbere mu buzima nabonye inkweto batera serumu cyangwa ni drips zo kwa muganga neza bakaba barimo kwitera serumu ngira ngo murimo kubibona namwe ntago ari ibintu bisanzwe nyene ibisobanuro kwa Nziza Desire inkweto na serumu bihuriye hehe bimeze gute uyu muti w'icyo birato ucambaye kugira kiba nka smack rero kugira ngo kibe kimere neza ukigendere umuti wawe bawutera mu serumu sasa uwo muti ufasha iki ku nkweto urumva ucaboza hanyuma bigaca bimfasha rero ya smack kavamo nkaca ntembe kuko ucivye nigishobora nushaka kugiterura iri kore umuntu yibye iyo nkweto ntabwo yayiterura biteye ubwoba bayita gute se iyo nkweto bayita obrigado bana abantu bari mu Burundi abantu bari mu Rwanda abantu bari mu madiaspora y'u Rwanda ni Burundi bazi ikinyarwanda n'ikirundi Nziza Desire yazanye inkweto yakataraboneka yitwa obrigado ni hatari sana ndugu yangu nami nafurahi ndanezerewe ndanezerewe urumva nuko abantu badashaka kuvyumva ibintu ibi bintu ntibashaka kuvyumva neza serumu ni hatari kwa kweli so ni inkweto ya kangahe idasanzwe muri zo mu nkweto ufite maze kutwereka 3
oya buri inkweto zose uzomenye ko inkweto nzanye siyo nzosubiza inyuma umva byose biguma muri Afrika mbanzanye ibindi inkweto zose irarenga n'ijana buri mwenda wose ufite inkweto ni hatari hari ndabona ufite akantu ko kunywa akangako na hagace utuntu muri Afrika turaryoha n'amazi aka n'amosozi y'imbeba ngo iki ngo niki amosozi y'imbeba ni kanyanga se akantu kariyo amosozi y'imbeba nyine bacabashira amosozi y'imbeba reka turekere ngaho ntago nshaka ibisobanuro byinshi maze kumva ko ari ibintu bikaze ikiganiro kirakunanira uyu munsi kabisa nabibonye urabona byakunenze byandenze ntago bibaho reka noneho tugaruke muri story nyuma yo kuba twabonye inkweto yakataraboneka inkweto batera serumu mu byukuri ntago bisanzwe reka dukomeze mu bindi Nziza Desire kwanza pole sana asante ndugu yangu ngo madamu byaje kugenda kuri nakundi ivy'Imana urazi ko bitagira amakosa ubu naragerageje ngene ndavyihangana naho byatwa naho bitarahera ariko one day uko Imana yamumaye nuko we yamukunze kundusha urumva nakundi ico nkora gusa nukumusabira kugira Imana imwamize mu bwami bwayo kandi ashimira n'abantu bose bamfashije abantu bose twagize umubabaro hamwe bari ku isi yose pole sana hebu dusubira inyuma gatoya utubwire story kuntu mwahuye na madamu dutse nkaho tumwibuka gatoya mwahuriye hehe mwamenyanye gute urumva reka bibe bintu bike cyane bikeya nta kibazo ko si jewe hariho n'abandi usanga niko ndabibusa ko twari dufise abagenzi benshi inshuti nyinshi urumva twarahuye nyene hari haheze imyaka nk'itatu ine turabashuti mu nyuma turaba fiancé mu nyuma turaba umugore n'umugabo sibyo naho ico gihe kitabaye kinini ariko muri ico gihe narishimye kandi Imana niyo yari izi uko bizagenda unyuma ufata urugendo uva muri Amerika mu kumunani nacyo nsubira inyuma umunani nsubira muri Amerika tuvuge mumaze kumenyana mwakundanye fata urugendo kuva muri Amerika uji Burundi mukora mariage nzize kandi bana vraiment Imana yarabikoze ntacitakoze ejo bundi none umwaka ushize n'uyu mwaka c'est July mu kwezi kwa karindwi wari uri Burundi icyo gihe mu kwezi kwa gatanu naciye ngendayo kumugwaza kuko cyagiye uca hano ujya i Burundi yararwaye yararwaye iki madamu yarafise kanseri ya foie wari ubizi before nari ndabizi before ariko ingene yihuse niyo yari yantangaje ingene yihuse iyo ndwara iriye kanseri ariko nakunda umunsi wari wageze ko natwe turafise umunsi wacu turafise wamugwajije iminsi ingahe amezi abiri cyagiye cyose wari uri Burundi madamu yararwaye ntabwo twigeze tubimenye ko arwaye ntabwo ugeze tubwira basi no kutubwira abantu bose bumva twese twari tuzi yuko azokira ariko nakundi urumva Imana rero yamukunze kuturusha mu kumurwaza byari bimeze gute byari bikomeye cyane kandi byari bibabaje ariko twari dufise abantu bari hafi inshuti nyinshi zari hafi inshuti ziwabo inshuti ziwacu urumva byari bimeze nkene wamenga ariho na benshi batavyemera ko ari Imana yamuhamagaye ariko nakundi twaravyakiriye kandi ndazi ahari nawe atumva atubona ko nawe adusabira ku Mana tuzosubire kumubona mu bwami kuko ahantu heza ni mu ijuru
pole sana uwo munsi nimba ushobora kubyibuka yitabye Imana sangapi mwari muri he no hari saa 7 cyangwa mu rugo kuwa gatanu itariki 16 ya z'ukwa karindwi mwari muri mu rugo cyangwa mu bitaro no twari ku bitaro yeah so yitabye Imana nawe uhari yeah uri kumureba neza iyo situation wayakiriye gute wayibonye gute none ngire gute wangu narayibonye bwa mbere mbona umuntu apfa gutya mu maso yanjye ndamubona ariko narababaye n'ubundi acyababaye ariko Imana n'abantu basenga barandemesheje ubu biriko biragabanuka umaze kumenya yuko Imana ari iremo umuntu ikaba ari imwihamagarira nta kintu ushobora gukora kirenze atari kumusabira yagiye ashike n'amahoro ndabizi ko bibabaza kwa buri muntu umuntu wari we wese kubura umugore umukunzi inshuti muvandimwe n'ibintu bibabaza cyane byaranakubabaje ariko nka Nziza kuba wabuze umugore mwabanye igihe gitoya cyane wari ufite na gahunda yo kumujyana hanze kuko bushize warajana bambwiye ngo ndagenda hariya ndafata madamu twite twikomereza muri Amerika wabyakiriye gute ndabizi ko byari bibabaje nicyo gituma niko ndashaka ntitubisubiremo kenshi byari bibabaje urumva byari byakiyagiye ubu naho ndiko ndiyubaka ukundi gushasha kugira ngo umutima usubire kuba umutima nyene nk'uko abandi babayeho ariko n'ibintu n'ubu nkibifise kuko haragera nk'akantu cyangwa mbonye nk'ikintu bikanyibusa example nashobora kubona mariage y'abantu bikanyibusa nashobora kubona happiness y'umugore n'umugabo ahantu abantu basomana bikanyibusa ariko nanjye ngaca nibuka yuko Imana ariyo yaturemye kandi ariyo itanga ubuzima ariko n'ubu ndacyabifise nuko gusa hariya urumva kubera ndi jenyene ubuzima bwariya abantu tuba turi twenyene urumva kuko abantu hariya birumvikana abantu bose tuba turi mu kazi ariko biranyibutsa mbonye utuntu tumwe abantu bakora biranyibutsa ubonye abantu bari gukundana abantu bari gusomana abantu ubonye mariage uhita wibuka cyangwa umuntu abwiye uwundi ngo ndagukunda ngo nakubwira urumva uribuka ukiyumvira ukavuga mana yanjye sike nzoronka nk'umuntu nka wa wundi hariho n'abantu muhura mukavuga nuko muravuga ngo pole ebana ngo turabizi kutazoronka nk'umuntu nk'uri cyangwa mubwira none mwe muri Imana cyangwa no umuntu wese afise ko Imana yamuremye n'ukuntu yamupangiye yamupangiye ariko ndashimira cyane cyane abantu benshi bari ku isi barandemesha abantu baramamagara bo ntazi abari mu bigo by'Abarabu abari muri Canada abari muri Afrika ariko nta kundi nogira igikuru gusa ni hamwe birakwigisha kandi bikwigisha kumenya ko Imana ariyo nkuru muri byose ibintu byose ushobora kubironka ejo bishobora kugenda ukamenya bije uba uri mu munezero bigiye mu mabaro rero wifata gute inyuma y'ibyo byose Nziza Desire afite gahunda yo gushaka undi mugore ushaka ume sister wawe bibaye biri muri gahunda kuko kugira ngo nkiri iyo ndwara kugira ngo iyo ndwara ya stress n'ibiki ubundi aje urumva nzoba nakize bizobasa uyu munsi cyangwa ejo ni ibintu umuntu atangura gupanga ariko gahunda ziriho araboneka ariko ntago araboneka ariko urifuza kongera gushaka wo mu rugo i Burundi abiwacu muri Afrika cyangwa abiwacu muri Afrika ari mu Burundi ni byiza kurusha ari mu Rwanda ni byiza kurusha sirtu ivyo bihugu bibiri ibintu bitatu wibukira cyane umugore wawe udashobora kwibagirwa mu buzima icyo nibukira icyambere asese guseka gutwenga ishavu ryo uburakari mba mfise bucya bwera icya gatatu naho n'ibiryo yateka yateka ibiryo wabonaga iyi kara iri ngaha niyo yaciza ngaha
icya gatatu nawe yari umufani wanje yari umufana wawe cyane yari umufani wanje umva atanyumvise akantu mvuze gasetsa uwo munsi niyamera neza ndaza kurondera utuntu twa comedy ndamusetsa okay abakristo bajya bavuga ngo inyuma y'urupfu hari umunsi tuzahura urabyemera ndabyemera kuko aheza ni mu ijuru ari indirimbo twaririmba kera turi abana cyangwa tugiye gushingura cyangwa numvise abantu bariko bararirimba bavuga aheza ni mu ijuru tuzohurirayo abagenzi aheza ni mu ijuru hasi wacu urabyemera ko hari umunsi uzahura nawe okay sawa inyuma y'ibyo byose bizagufata igihe kingana gute kugira ngo utekereze ushaka undi bizotwara igihe umwaka umwe imyaka ibiri kuko ntegeza kwanza kwiyakira okay mu kanya wambwiye ngo nakubajije ngo iyo meta ni y'ubukora ambwira ngo iyi meta ni y'abahanzi ni ki artiste nyine y'abahanzi y'ubukwe iri he oya y'ubukwe ko nasubira kuyambara kubera iki se none ugize divorce metura yambara ariko we ntabwo wagize divorce oya je umuntu ntagihari nacenda ikura ariko aracyari umugore wawe aracyari umugore mu mutima no mu bitekerezo no muri esprit yanje ariko urumva nakunono yambara kandi umuntu adahari so wayisukuramo nahise ndayikuramo ntegereje ubundi azoyinyambika iyo ngiyo cyangwa ni iyindi maybe nzobandanya nijya uzakoresha iriya nyine nzakoresha iriya kuko yari imaze gusa amezi 6 umugore se azabyemera kukwambika impeta wambitswe n'undi mugore azabyemera rero n'abandi babaha impeta za fiançailles ari za nyina w'umugabo akayiba umufiançailles wiwe navyo uzi ibyo impeta igenda generation bagenda bayita c'est pole sana brother enjoy ubuzima butegeza kubandanya umva umuntu arababara biki ariko ndashimira Imana ndashimira n'abantu surtout abantu bari ku isi yose barandemesheje ariko ubuzima burabandanya kandi ndishima kubona narigeze kugira umugore mwiza umugore yubaha umugore afisa akamaro mu buzima bwanje ndabyishimira okay Nziza iyo ababaye ahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo akaba yababaye akontrolinga gute stress oya ndaba comedy surtout comedy za Charlot na comedy za Louis de Finesse iyo ababaye nukujya kwirebera comedy mfa guseka n'abantu baranze benshi abanze maze guseka gusa gato c'est fini c'est fini nkunda kuraba comedy nta kintu kiryoshe nka comedy yes nabaye ba comedy ukunda cyane hano mu Rwanda mu Rwanda mu Rwanda ariyo Kanyomvya ariyo aba bana bagezwe muri iyi minsi inde nani Kibonge hamwe na Rusine okay i Burundi Burundi ni benshi i Burundi ariyo uca uwa mbere n'uwitwa Sako bamutazira Kireko no bamutazira Kireko uya ni uwa mbere okay na Erdefonse n'ubundi rero umujama rero hatari yitwa Kigingi okay Kigingi nawe n'umuntu nikondera cyane okay ezafi sana ubungu ariko no muri Afrika ngundu witwa Gou muri Côte d'Ivoire okay sawa yes ugeze i Burundi ubungu uri mu Rwanda umunsi uzabugeze i Burundi niki kintu cyambere uzakora ikintu cyambere nzakora ngeze i Burundi no gusuhuza mama jambe mama no gusuhuza umwana nivyo bintu ubwa mbere murankora okay foke mbona mama ubwa mbere nabona umugore mbere warebaga umugore mama kasuga ariko urumva ni mama n'umwana
icya gatatu naho ebana no kurya imikeke nicyo cya gatatu. Okay. Icya kane naho icya kane naho ni hatari. Icya kane kureba abagenzi. Akabyeri gakonje k'i Burundi. Kamsteri. Je ndagaruka kera. Murankunda amosozi. Amosozi y'imbeba. Okay. Yes. Connection yawe na Dr. Crowd imeze gute? Oya bimeze neza, murabizi ivy'abavukana. Ntiyabura akantu gacamo ariko bimeze neza. Bimeze neza. Mwigeze gushwana mugasabana imbabazi? Oya navyo gushwana byabaye. Ndamukuriye nawe ni petit frère. Ni ibintu nyene vya famille gusa. Okay. Sawa. Music ya Dr. Crowd uri kuyibona gute muri iyi minsi? Iratera imbere. Muri iyi minsi. Iri imbere. Iri imbere Dr. hariho no mwene wabo yitwa Peter Niyo. Byose birateye imbere nuko gusa murabizi muziki y'u Burundi sigaye yarasubiye inyuma cyane. Mabona ko indirimbo z'i Rwanda zisigaye zarateye imbere. Ariko navyo bizoza buke nuko gusa abartiste bari mu Burundi badakundana badakorera hamwe nka twebwe kera. Kera wagira show wagira concert ugacuhamagara abantu ukabashira kuri affiche nabo bagize show nawo ugacubahamagara. Ariko ubu urumva nta rukundo bafite. No mu Rwanda nasigaye ndabibona basigaye bafite basigaye nawo urukundo. Umwe yigira uko undi yigira uko. Ari mu Burundi wacu basigaye bita n'amazina. Bamwe amagarde y'igisoda. Abandi ngo n'amazina y'ibikoko. Urumva ariko jewe nitwa Obrigado. Obrigado. Kandabe ko cha wabonye ingene cyahindutse. Kirimo kugenda gihinduka. Urukweto ruteye ubwo. Ruteye ubwo mu byukuri. Ibi byo kwita abahanza amazina y'ibikoko. Wakavuze ko kantu mita nibuka ubanza ari Diamond ni watanze inspiration cyane kwita ngo ni intare ngo Simba. Byatangiye kera muri ku bakongomani. Okay. Ari abitwa ba le roi de la forêt. Ari abitwa bande byatangiye kera ku bakongomani. Nono bigera ahantu birabura. Byongeye byagarutse. Uri kubibona gute? Nakundi nuko ubwo nakundi reka bita uko bashaka. Sinzi amakipe nationale yita amazina y'ibikoko. Sinzi ko nabo ari amakipe nationale. Hari Amavubi, ari Namba, ari Lyon yo muri Senegal, yo muri ari Leopard yo muri Sahel. None ubungubu bijyabaye ku bahanzi none. Ariko nuko. Nuko. Okay. Kugira ngo uri umuntu mukuru kandi iyi industry urayizi cyane abantu benshi babaye abafana banziza Desire bacyonka. Uyu munsi nabona abahanzi noneho bagufana bavuga ngo Nziza Desire utarajya hanze. Wagiye wagarutse ariko bambwiye ngo abahanzi b'ikigena ngo bakundana nk'aba. Narukundo bagira. Yes. Nizihe nama wagira abahanzi cyane abahanzi b'i Burundi? Abanzi b'i Burundi nuko urumva kandi hari yana kimwe baronka. Naco baronka n'amafaranga babishura nta kimwe abamariye. Urumva nuko gusa batagira kugira batera imbere nka tuko twateye imbere. Nabiswara bakera nabo bibona yuko ari abantu bahamba atana kimwe bafise. Atana kimwe bafise. Ari abavuga ngo bafise imyaka. Ari abavuga ngo naba legend. Ariko kwiyumvira ufise iki? Nigiki wakoreye abandi ba artiste. Abandi ba artiste. Urumva n'indirimbo zabo kwanza. Nta na kimwe zihanura. Nta na kimwe zifasha. Ni ibishego urumva kuririmba ibishego. Generation iri kiraza izo ririmba twaririmba ibintu bihanura. Nubu ivyo turirimba twebwe ni ibintu byubaka societe. Ni ibintu bihanura kandi umuntu azovyumva n'indi generation naho eri myaka 15 ibandana. Nk'ubu example mfise remix. Mfise remix naje korenga mu Rwanda n'umuhanzi nemera cyane. N'umuhanzi nemera cyane ngaha w'umukobwa kuko nashatse mvange n'abakobwa kuko iyo ndirimbo ivuga abamayibobo abana bo mwibarabara. Abana bo mu muhanda ari sabahungu gusa rero n'abakobwa.
urumva ni indirimbo sinzavuga zovuga ibintu bibe abana bo mu muhanda cyangwa abana b'imfuvi bahura navyo urumva ari umuhungu ari umukobwa urumva ni ibintu ejo n'amagambo ejo n'umwana azokura yumva urumva ubu nta n'ibintu baririmba bimeze neza bigira iki nka twegekera hariho bamwe ariko indirimbo z'ubu ziwacu ni indirimbo amezi 5-6 sefini nuzozumva kandi z'ubu ngubu n'ukwezi kumwe amezi 2 sefini uyumva 3-4 ukumva irakuduye nk'ubu genda cyumva za ndirimbo za kera zaba Canjo zaba Christophe zaba Leonard zaba kera zaba Samputu zaba Impala urumva ndacyazumva za Kamariza ndacyazumva indirimbo wumva ukumva wapi izi ndirimbo zituma numva ndacyumva indirimbo zaba Cedric Bangi ndacyumva indirimbo zaba Bone Kaka Bone ndacyumva indirimbo zaba Mbamba Michel zimwe za kera ndacyumva indirimbo zimwe za kera z'abanyamerika ndacyumva indirimbo zo muri Kongo za kera za ubungubu abahanzi b'i Burundi ntabwo ujya ufata time umva indirimbo zabo ikimbabaje nk'urabona South Africa yaragize umudiho wabo witwa amapiano ariko kumva nabo abiwacu Burundi mu Rwanda cyangwa muri Tanzania bigana aba South nta kuntu i Burundi cyangwa mu Rwanda to create akantu nka melody ukumva yuko n'umuntu yumvise beat n'umuntu yoyigana akavuga yavuye i Burundi cyangwa igwa kandi i Burundi n'u Rwanda bafite still ingoma nziza urabona abarundi ngiyo barimo kuvuza za ngoma zabo uriya mudiho ni mwiza cyane nuko rero bimeze urumva bashaka ivyo hanze utakoze indirimbo isa nk'iyo hanze icyo nzi yuko bagize gusa bagashigikirana ushaka gusohora indirimbo undi akamufasha atari ubungo ima amafaranga ushaka tugire ngo ima amafaranga nibabona bwabo artist ni nk'ubu abakinyi bubu kuki tudashika kure ama equipe yacu i Burundi Rwanda kuki tugiye mu ma competition tudashika kure kubera iki abakinyi bubu nta mafaranga aza gukina kubera ariko bamwe bakera bakina kubera urukundo rw'umupira love of kandi kumva ngo Rayon Sport yageza ni APR yageza Vitalo yageza Interstar yageza uravyumva ama final demi final kubera ariko wumvise amafaranga babaye ico gihe ariko ubu mukinyi w'ubu nipe kama hakuna basi ni nk'umu artiste w'ubu career is not kumubwira wewe sori indirimbo one day umunsi umwe uzoba umu artiste mwiza ngo no YouTube ama views beki ejo ngo nitwa Cobra ejo nitwa Sungura avuga okay ariko ejo bundi ndimo kureba abahanzi b'i Burundi nahise mbona video y'umuhanzi cyangwa collabo indirimbo y'umuhanzi w'i Burundi akaba yitwa Lolilo yakoranye na Alikiba umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu cyo muri Tanzania reka tubaze Nziza Desire we yayibonye gute n'iki yabivugaho afite byinshi mu by'ukuri Nziza watubwira kuntu wabonye sinzi nimba arayibonye ariko ntarayibonye Lolilo n'umugenzi cyane kandi abalinki yose ayandumikira kandi ubwo Lolilo nimba ari karambona mbwira courage mon frère wakoze igikorwa cyiza kandi kibereye ijisho kandi wamye uri umu artiste azi carondera mu buzima collabo nk'iriya wibona gute collabo n'umuhanzi ukomeye ni byiza urumva nk'ujya Alikiba biraboneka yuko yicisha bagufi n'umuntu ari simple ku bantu kandi ni byiza kugira collabo na East Africa abantu kuko East Africa twabaye igihugu kimwe ni byiza narabyishimiye ni byiza cyane Satbi Farias aba bantu bafitanye ama beef i Burundi ari ndikumva ko bitameze neza Farias Satbi fire buri munsi ibi ngibi n'iki wabivugaho urumva bakti abo bantu burabashira iruhande abantu burabashira iruhande tuvugira ibindi kubera iki
oya reka twivugira ibindi tuvuge abantu bariko barakora nivyo nshaka tuvuge okay ibintu nk'ivyo jemo nashaka mbone aba artiste bariko barakora so ibyabo tubireke tubireke tubandanye Jafarias na Satbi Nziza yanze kubijyamo bose n'abagenzi kandi tuvugana neza ariko tube turabishira iruhande turabe ivyo bakora beef se uzivuga iki muri industry zifasha abahanzi kuzamuka go creating a fan base cyangwa ziri kwica music biri kwica music kuko bajye abantu usanga umwe akunda uwundi akunda ubundi bari guhurira hamwe bagakunda icyitwa music bagakunda icyitwa music kuko urumva n'ama equipe arangana mugabo babakinyi babatoye bayamigwi babatoye muri equipe nationale baca bahinduka n'abafani babo bose baca bahinduka muri equipe imwe byama beef yanze kubivugaho hagati ya Satbi na Nuza ariko yarimo kutubwira izi beef zituma abantu bangana tu n'abafana bikabacyanga dufane nde twangende dukunde nde twangende ibyo byose kandi ntago ari ngombwa ariko noneho mama w'umwana wa Nziza Desire uri Burundi hariya uyu ngo ndamwemera cyane mama la bambala Natasha mwarabonanye last time muri Burundi turabona ikubera iki se mutabona urumva kenshi nje nabo bafite programme zo kuja hanze urifuza kubonana nawe ndamushimira kuko yabaye umuhanzi akomeye cyane ariko turavugana kuri tele twarigeze kuvugana ufite gahunda yo kubonana nawe vuba genda cyamurondeza so nugerayo ubu ngo uzamushaka ndibaza mu minsi 2 ya mbere nzamuronda umwana se ameze gute umwana ameze bien ameze bien ngo yabaye mannequin yagize yarigabanuye gatoyi arya yitwa top model yitwa Leila sasa nje ndashaka kuzana inkwano nta kibazo ozana wa Nziza Desire na Natasha ndashaka kuzana inkwano nta kibazo ozana umuriyoni w'imibu nayize ngo ugiye kumbwira ngo inka umuriyoni w'imibu cyangwa at least basi imene imibu umuriyoni w'imibu kuko genda kundi inyama z'imibu zokeje urumva Natasha urumva yabaye umuhanzi akomeye muri aka karere k'iwacu mbese ubu aramaze kumenyekana no mu bihugu by'abazungu hariya mu Butaliyano baramaze kumumenya muri Amerika bamwe baramaze kumenya kandi nabonye yabonye na award kandi amukeje ejo bundi nabonye yaronse trophée 2 umwaka ushize 2020 na 2021 kandi vraiment ugo abandanye azoronke mebe nama award akomeye nk'ama Grammy Awards aronke nama kora vraiment courage je rero umuntu ashaka kubona abantu bakora simora ashaka kubona abantu ngo bariko baraterana amajambo kuko amajambo nana kimwe ashikako kandi Natasha ari muri babakobwa muri East Africa avyifatamo neza ntago ajya aterana amagambo we ni show gusa abayifitiye nyene abayifitiye udukomedi twiwagira kandi komedi ziwe urumva kandi ziraryoha kandi zifasha abantu kuko agukubise ikofu umenga umenga go 200 by'amarundi umunsi nzagera i Burundi niyo muntu wa mbere nzashaka nta kibazo vraiment maze nzamubaza iki kibazo ngiye kukubaza bibaye ngombwa ko umusubirana byagenda gute ko dusubirana kandi afise umuntu abibaye ngombwa maybe sinzi nago ko dusubirana nta kibazo nta kibazo nta kibazo kuza none adace ko ataciye urwanko oya ndiko ndajokinga sivyo nta munazi ivyo Imana ipanga nta numwe indirimbo ye ukunda cyane ni muri misi oya kera nakundi yitwa nani Chumba
ariko indirimbo ziyo muri rusange ndazikunda zikurikirana. Okay. Ndamukurikirana icyo asohoye cyose ndagikurikirana. Uramubwira iki ubungu ndabizi neza ko ari burebe iki kiganiro? Oh ya ni big up. Natasha la mama la bamba. Urumva aratuzanira ama award, urumva ibyo bamwe batagezeho twese tutagezeho. We arabiza je ndakunda rero abantu bakurikirana aba ibyo abandi batashitse ko bo bakabishika biraturyohera. Uwo mugirira beef nawe nakundi nuko abanyafrika ariko kugira ngo tuzotera imbere umwe aronse ikintu cyangwa aronse agashimwa ariko kose tumubone yuko ari umurundi kazi, ari umurundi, ari mu East Africa, ari umunyafrika en general, umva tumukeze. Okay. Muje turimo kuganira iyi music reka nkubaze ni gute wabonye wakoze iyi collab na wambwe ngo ni Charlie ni Nina wamukuye he ko twaramubuze? Urumva collab muzo nayikoze na Nina. Nina mu bakobwa abahanzi kazi nakundaga mbese ijya groupe yabo yitwa Charlie na Nina. Ariko Nina narakurikirana indirimbo zabo ko ari babiri ariko Nina twari inshuti no producer wanje bari inshuti hanyuma bica bisaba yuko Nina tumwiyambaza kugira ngo dukore iyo collab ko nashaka gushiramo umukobwa. Hanyuma kandi namushimira kandi ibyo yakoze vraiment muzavyumva kandi muzanezerwa. Kubera iki wahisemo Nina mu bakobwa benshi? Uratora. Uratora kandi ubwo bikavana rero n'umwanya umwanya afise. The time abafise. Sivyo umwanya mu Rwanda umenga umuntu abavuze ibindi bintu. Okay. Ariko Nina n'umuntu nafana kuva kera. Okay. Harya hagati yawe na Kidumu ninde grand frère? Ni grand frère mu myaka no mu music. Nico ariko muri video umenga ndamukuriye. Atangwe video imbere yiwe. Urabesha? Wowe na Kidumu niwe watanje imbere yiwe? Mu Burundi nije natangwe ama video. Arabizi Kidumu? Mu Burundi siwe gusa. Ari uone umvise mu minsi yahera n'umugenzi nawe avuga yuko ngo niwe yatangwe ama video twatangwe ama video 97 ari RTNB televiziyo y'u Burundi yadukoreye izo video. Twari dufise umu producer yitwa Vincent Zosaba Imana mushikanye mu bwami bwayo. Niwe yaduteje imbere yateje imbere ibintu by'amasinema music. Ariko mu ma video abantu benshi barabizi. Yes, nubwa mbere nambere mu buzima bwanje kubona inkweto iterwa serumu. Ni aba artist. N'abandi ba artist. Uzobona byinshi. Ariko ubu rero kubera cyamaze kumera neza. Cyawo cyatagase cyamaze kubona bibona. Eka ubu cyamaze kuzura. Urimo gucomora serumu? Mubona. Urimo kuyogara. Uno muti wa. Ubayita seruminto. Nuko bayita seruminto. Seruminto. Tunakugiye cyitwa? Obrigado. Barariatari sana. Nanje ndishimye kandi ndishimira abantu badukurikirana. Indirimbo zishasha zigomba indirimbo zitatu. Imwe maze kuyikora muri Tanzania, iyindi nje kuyikorera mu Rwanda, iyindi nje kuyikorera i Burundi. Mugabo zibiri Imana bikunze yo muri Tanzania no mu Rwanda zizosoka itariki 30 z'ukwa 12. Hanyuma i Burundi twakoranye na Double J nayo izosoka mu kwa mbere hagati. Okay. Ebana ndabona music naho umeze neza cyane. Nimba izi video zose ziri busoke iyo wakore Tanzania, iyo wakoranye na Charlie na Nina, iyo uje gukora wakoranye na Double J. Buri amezi 6 bitega indirimbo zitatu cyangwa zibiri. Okay. Okay. Tugiye kugana ku musozo nifuzaga kumva basi udusogongeze indirimbo wakoranye na Charlie na Nina. Ko mwana ntabikunda cyane ni yandirimbo yitwa Umuyabaga. Uyo nze
nziza ngo mumvesha umuyabaga ndi muto mugabo sindi gito n'umuyabaga abankunda ngo nibo benshi mama n'umuyabaga abanyanka bacire birarura n'umuyabaga zo kwama mvugisha ukuri mbamba we n'umuyabaga zo kwama mvugira abantu bose ma n'umuyabaga cyane cyane abana b'imfubyi. Asante sana. Uyu nguyu ni Nziza Desire kuri kamera za BigTown TV, arakoze cyane. Uyu munsi ari mu Rwanda ariko yaciye muri Tanzania kuva muri Amerika. Uyu munsi ari mu Rwanda, icyo n'ejo bundi sinzi n'iryari azaba 30 nzoba ndi i Burundi. So Christmas uzaba uri mu Rwanda. nzoba ndi mu Rwanda. Ingi tugomba kwisangira. Inyuma y'ahangaho azakomeza i Burundi. Mu mutege i Burundi, mu mutegereze. Agiye kuza vuba cyane Nziza Desire. Uzabajyanira iyo nkweto cyangwa uzayisiga mu Rwanda? Nzobajyanira n'iyindi shasha natavuze nga izina. Nibaza ari umuntu yitwa Isaac TV niwe azo imenyekanisha. Obrigado. Yeah, asante sana. Until next time, kuba arimo kurikirana BigTown TV. Nziza urakoze cyane my brother. Murakoze abantu wese cyane cyane abanyarwanda, ndazi ko munyakira. Ani mu rugo kandi nkashimira amaradiyo yose, ama TV yose mu Rwanda muranumva ko indirimbo zacu z'i Burundi zivuzwa. Kandi nkashimira namwe ibyo ama TV online. Okay. Namwe mutuma ibintu by'iwacu bimenyekana n'indirimbo ziwacu muri aka karere. Okay. Asante sana. Until next time, behind the camera, come on, big up to yourself. Namwe murimo kwicana BigTown TV, big up to yourself. I go by the name back to ingini BigTown TV. Iyo wakanze subscribe, gahunda zigenda neza cyane. Utarayikandaho, what are you waiting for? Uri gutegereza iki? This is your time. Nanje nago nzaceceka until mwese mwakanze subscribe kuri BigTown TV maze mukaryoherwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. I'm signing out until next time. Ciao ciao.